guys. Yang satu tu yang lama guys ya. Dah nampak guys, yang tu lama tu guys ya. Tu patung Buddha guys. Tu ada kukurak sana. Selesaikan guys. Kita di sini. Tu guys. Dia bukit macam ni guys, tinggi bukit dia. Guys. Tepi-tepi sini banyak patung tu, patung Buddha guys. Apa kita guys ni satu banyak ni guys. Sini. Tu cantik guys kalau duduk sana guys. Banyak penerbang. Tempat tu banyak ikan sana guys, kukurak mata. Ini sampai tepi sana guys. Ini ada kayu-kayu guys, kayu besar. Ada bukit batu juga guys. Tu ada ikan guys sana. Tu guys. Tu bukit kayu dia bawah bukit guys. Bawah lereng bukit. Tu ikan guys. Okay guys, jangan lupa subscribe ke punya channel guys.